aduna human history da movement se masi madi thingbanga moidaba adum tawdaba ka do biu bagi survival haibam leibanina adubu hojiki 20th century 21st century da live scenario sidana mi je sum lakpu matam da population suppose Bombay harasine ko Bombay da laiba akhoi gi Iran de laiba akhoi gi Muslim holding da Zoroastrian mam lai mam do mogi population dum phajana maras tawi kasu problem lai te parsi mam do ko kari gi no wen masi enka da ihan hamba da masi lakpu mam da danger lai kada da lakhe kan akhoi na kano de yeng se Australia de yeng se mogi aborigines mam se mogi kano sing sina lam se moina mun ki ba population mun hengalak ki ba lugo sangot ki ba aduga masi lakpa kan quite dangerous ama lakpa danger am lakpa je laina se akhoi gi disease me am lakpa se aduga akhoi Manipur gi mulom nong pusala kan akhoi yang kan se da Manipur da la kan da hana la ise Manipur se yam la eba dum Manipur do welcome to even akhoi gi larik me am si yong din nongchop haram nongpok haram akhoi larik lam lak me am se ko somde lakpa ni yumnak si sina pi bani adigi pangan me am lakhiba adigi Hindu me am lakhiba yumnak si pi bani loi mak document or lai sen tak pa da dum kasu kai da adubu problem ama hojik 21st century gi akhoi ni ngasi amita thengnari se di number of persons mi se sum yam khalak bose masidagi population crisis ama tholak pani